Klose, mai votara ke. Baun cau nangi kaimu. Mai. Klose, au masalahmu. Wara si masalah cari tab dinahu ke. Masalah na hesoe. To idoro ka klose naen masalah nahu ke pala nahu au seseselo saja. Masa madda warkanira pindah ke labungka bersama oi tempo ambei ba do ke hesore. Wa urang ngaji hesoe solawat jikir masa oi tempo ambein ro watiwara oha kotan do kacio hesoe sembia ai puasa ke seharusnya oha kumbeina lain oi tempo ake pai bade tenda kempo ambein hesoe tiwau kelabungka bersama madda di sigi ka tiwau ku madda kani karap pindah ke hesoe babau bau pangeherau hesoe tiwau ku lau madda sabune wau kumpoi waktu madda labungka bersama ka pai kampa game PUBG Free Fire hesoe orera musur hadde madda hesoe teka level game madda ka pala madda ka tiawo ku caru nasi makento tiawo ku lau madda hesoe poin po waktu ku taha prambei ku ita terau ke itam tenggo nono mamacire ke hesoe nono itare ikhlas madda ke mbe ita Klose, bungka bersama ka? Lainnya di lama pakai lokonggomi bungka bersama ka di ketenggo kai silaturahmi dai Islam luar ka aru jikirau pala madda ando waraka piti tiwarana ando japori piti mengaran aru jikir ngahina eli matahore aru jiki ngaran de do mengangora-ngora kana lo silaturahmi warana bungka bersama re lo ka aba madda hesoe ngai ita veha karu be ita te ke hesoe wor dosa nae madda hesoe ngai ku bungka bersama tintaun manfaat re boto ka ngampung rumah madam la dula bo hesoe bungka karu wa usae